با عقلان تف بگرن. جبو کو ام با عقلمندی بمشن دوی ام به برداومی ری بدن کو ره پیروز دل ما رونی بکه. تا کو ام کشف بکن کو دا خازا خوده چیه؟ نمازه وکی کو ام به نافگرنی ویسکارن مزگینی حتی اشکره کرن. تشتی گولفر دیستا دقاوم اوه کو پاولس شاند و دگره ریبازا پر طایبتی یا کو دوی ام به شوازک لایق خدان و بانگاوی لسر جیانا ما تف بگرن. بلا از وی مجاره بکرتی ببیجم. جبر کو اف همی تشت پینو ساوینه و او لسر رفرانسی کو های جای بانگا خوده لسر جیانا مایا دکه. پاولس شاندی دبیجه بنرن هن چاوا دمشن یعنی هن چاوا دجین. پاولس شاندی بکرتای گوتنین خواه نه وکی بی عقلان لی با عقلمندان اف تشت حسان کر. ین کو نه با عقلن با آوائی که لایقی بانگا خوده لسر جیانا خوا تف ناگرن و با عقلمندی ناجین. وک باورمندین خرستیان دوی ام با عقلمندی تف بگرن شهرزاریا خوده. جبر وی که بلا از آیات انجیل دوباره بکم. پاول شاند دبیجه بنیرن هین چاوا و بالداری دمشن نه وک بی عقلان لی با عقلمندان جبر کروش خرابن وقتی خلاص کن. جارا کدن بلا ام بکرتی بکن. جبو کو ام به شوازک لایقی خدان بمشن و بانگاوی لجیانا ما بکه دوی ام دیاکیتی و یاکیتی ده بمشن و دنبونا جیان ده بمشن و ده هسکرن ده بمشن و دروناهی ده بمشن و پاولس شان دبیجه بلا ایجار ام وک مرووان عقلمند بمشن گر هون وان تشتان بکن هونه با عقلان تف بگرن ام حوجداری شهرزاری خودینه. به از گریدانه که دن نشانی و بدم کود درباره تشتی که پاولس جیرا دعا کریه و او دستپیکا وی پیامه ده هیه. بالا خوابدن دستپیکا وی دعایه. ده آیات حفظان ده پاولس شان جی جبو روح شهرزاری دعا کر و او یک گریداییه. با عقلان تف بگرن. از دعاین خود بحثا و دکم. دا که خدای خدان ما عیسی مسیح با و رومت زانین خدا روح شهرزاری او پیخامه بدوه. پاولس شاندی دعا کر که خود شهرزاری بدوان. جبو که او به اوایی که لایق خدان و بانگاوی لجیان خود تف بگرن. و پشتی وی که او دست پیدکه که اف شهرزاری بدوان. لسر وی که بفکرن. اف باورمندن که لباجار افس و سمیرنا و دیرن دیامین این لآسیای نه خودی پیمانا نو بون. و حتی پرانی وان نه خودی پیمانا کون بون. جبر که او دکنشتان دا و شارتی بون و جمرو وان را تو نبو. او پرتوکن کاغذ به دستان هاتو بون کپیا کرن و ام ایرو لور رو نشته بون و تواهی انجیل ده دسته مده بو. نه تنه نامای جعفسین را هیا نامای جبو کولوسی فلسطینیان مزگینی و تواهی مزگینی پیروژی هیا. پیمان ما یا نو چیه؟ حکمت خودیه. جبر ویا که پاولس شان جبو باورمندین باجار افسی و باورمندین دیر آسیایی دعا کر کو او شهرزاری خوده بریا رح خوده کو به مرووان داخوه بستینه. مینا پاولس و شاندین دعاین و مرووین کو بالهام هاتنه الهام خواه کرن کو خوده اشکره بکن و اف جی ده انجام ده تیوی واتای پیمان نو دامه اف تشتاکی خوش و بالکشه جبر کو مجار ریزا پیواجوه و گاوین کو خوده آویتنه جبو کو بره آمزگینی پیروز شهرزاری بدمه. دما کو ایسا به شاگردین خارا بو ام وگرین اودایا جورین جبر کو جهودا نبوان را بو. و دناو مده 3 جارن هنه کو ایسا بحثا روح راستی دکه. ایسا جوان ظلامین کو تشتین کو دقاومین دلتانک بورا گوت و ایسا جوان را گوت کو او دچو باف وان نچو. شاگردان فهم بکن لورا ویج خوده وان ایسا را گوت. 16 و از جواب بخوازم و اوی آلیکاری دن بدوان. پی و یونانی پرکلاتوس وی گوت یا خدا ایسا از پرکلاتوسا که دن بدم ته کو تی ورگراندن هندان آن ریبر و دکاره ورگراندن ماموسته جسارت آن هندان و هندان. از جواب بخوازم و اوی آلیکاری دن بدوه که هر به مرا بمینه. روح راستیه در روز پنتیکوست ده بشاندنی را چه قومی
رحي راستیه هاتیه و اف تشتاکی گرینگه. رحي پیروز رحي راستیه. اره رحي راستیه. تواهی انجیله تاوی پیمانا نو راستیه. پاش ایسا گوت و چاقه گوت تازیکر به یکو ازش آلی باو و جوارا بشینم. رحي راستیه کو جباف درد کفه. اوه لسر من شاهدی بکه. شاندیان لأورشلیم چکرن. لسر که شاهدی دکرن. لسر ایسا مسیح. اف شاهدی بو صدما پرسکریکن مزن. پاتروس و یوحنا کتن زیندانی و د داویه دا زوردستی لشاندیان کرن. چمکی وان شاهدی دکرن و بره راستیه راست دگوتن. اف تش د جیانا وان دقاومه و پاش وان اف راستی خوده یا کوره پیروز وان را دپایوی توم کر. مینا یوحنا شاندین روژه که و بلکی لباجار افسه بقاسی کو دزانن اف تش 6 سالی پشتی روژا پنتیکوست قومی. داما کو ره پیروز جنشکه و جه خواست کو پرتوکا کاخز وکه. قوله که بگره پینو ساخا و دست به نویساندنه بکه. دست پیکه ده پایوا هبو و پایوا بخوده را بو و پایوا خوده بو. و پایوا بو بدن و دناو مده رو نشت. و ما رومت وی دید. سوز کو جعالی ایسا شاندیه و هاتیه داین. و گاوا کو قاصده کو ازه وی جعالی با و جوارا بشینم. به روح راستیه یک کو جباف درد که و او جبو ما شاهدیه بکن. میناکی اف تفاهی آرمانجا مزگینیا یوحنه. پشتی وی ایسا گوت خواهین لسر روح پیروز ده بشا 16 دا آمزگینیا یوحنه دا قداند. گاوا کو او جوره جورین درد کتن و بر به باخچه گتسنامه و دمشیان. لور ایسا جا شاگرتن خارا و ها گوت. هی گلک تشتن من هنه کو جوارا بیجم. لیهون نها نکارن وان را گرن. لگاوا کو او ره راستیه بی او و ریبر بکه. و ام دیاریا پیروز و عجیبه. آگو تفاهیه پیامانو یا وی دایه محبه. او ره راستیه. جبر ویه که پاولوس شاند ده افسه 5 و جماره 17 ده بردوام کر. جبر ویه که هون ناین خاپاندن. پیمانانو یا وان تنه. لی نامایا پاولوس شاندی هیه. دبه کو او یک تنه پیاما کو وان دیتیه به. لی یک جتشتن بالکیش ده دربار پیاما کو امجیرا دبیجن افس اوه. کو اف پیام همی لسر تیگیشتنا بانگا میه. او مروف چاوا لایقی وی بمشه. اف تشتی پوسته دایه. دبه کو هنگ بشن وان هبن. لی پرانیه ما تواهی انجیل هیه. و او چه دیاریه که عجیبه. جبرویه که نه بی عاقل بن. لی فهم بکن کو داخازا خدان چیه؟ پیمانانو چیه؟ او رونی کرنا داخازا خوده. 8 او به شرابا سرخوش نبن. یا گوته ده دبه صداما ببختیه. آنجی بهش. لی بروح داگرتی بن. 19 به زابور لاویج استران روحانی به نفرسی جهو را بپیون. جبو آفدان ده دل خدا ستران استران بیش. موا قد بیستیه که کسی که سرخوش حاول بده سترانا بیجه. جداهیه که مازن دنابرا کسی که بروح پیروز و تی کنترول کرن و کسی که جهیلا مادایی که وی به احمقی و به عاقلی تف بگره تی کنترول کرن. گلک کسی که بونه باورمند دکارن جداهیه جیانا ایمان یکو دجین و جیانا که بر جیان کرنه فهم بکن. پاولوس گوت 20 هر گاف جبو هر تشتی بناو خدان ما عیسی مسیح و خدا و باف شکر بکن. 21 به ترسا خدا تسلیمی هف ببن. از دخوازم لور تشتکی بالکش بکم و دبه کو و شاش بکه. ده پیمانا نو ده رفرانس و رفرانسه که هیا. کو امری ما دکه. کو ام بروح داگرتی بن و او رفرانس لور هیا. به لعز تشتکی دن جدست نشان بکم. ده کتابا کارن شاندیان ده بلیف کرن و وگوتن هنه و ده بیجه او بروح تجبونه. نه تشتکی کرنه و نه جی حاول ددن کو بروح تجیب بن و نه جی داخواست کرنه داگرتن. داگرتن کریارک خوده یا سروری بو و پر جاران بکرنه مجزایان و گریدایی بو کو اثبات بکن کو ایسا کیه. حاکمان جه پیمانا کون جی میناکن کسین لاشیین کو بروح پیروز تجبونه دیتن.
د پرتوکا خودê de bi dilûvaniya Xwedê mirovekî wek Samson hilbijart. Samson mirovekî pir gunehkar bû û bi rihê xwe yê pîrûz tije kir. Ev kiryareke serweriya Xwedê bû. Lê li vir referans û referanseke me heye û berpirsyariya me ya ku em bi rihê pîrûz tije bibin. Ji ber vê yekê em çawa dikarin çîrokê şîrove bikin? Em dikarin li awayên din binêrînin ku Pawlosê şandî ev mesele şîrove kir. Mesele di Galatî beşa 5 û ayata 16 de. Lê ez dimeşim bi rihê bimeşin. Mesela di Galatî beşa 5 û ayata 16 de. Lê ez dibêjim bi rih bimeşin. Parapêtyo. Bi Yûnanî di rih de bimeşin. Ev hemû dem ew li ser çi dipeyivî? Ew li ser rêveçûna di yekîtî û yekîtiyê de di hezkirinê de meşîn. Di rûnahiyê de rêve diçin. Wekî mirovên aqilmend di çavdêriyê de dimeşin, dipeyîve. Ev berpirsyariya me ya mirovî ye. Ev rêgezeke hevwate ye. Ku dibêje bila bi rih dagirtî be. Lûşûna ku em bi malzemeyên ku me dihêlin bi awayê ku divê em nejîn bijîn. Lê ez dibêjim bi rih rêve herin û hûn xwastekên bedenê pêk neyînin. Ev biryarên ku Xwedê dixwaze ku em bidin, da ku em bi rengekî hêjayî banga Xwedê ya li ser jiyana xwe tev bigerin. û ew di beşa 4 heta 6 an de ji me re dibêje ku divê em biryara bên gotin. Ji ber vê yekê hejmara 25 di rih de ye. Gava ku ew dibêje ku em bi rih dijîn. Ew gotinên xwe kor dike û dibêje bi Galatîyan Pawlosê şandiyan beşa 25 bi awayekî din tije bibin. Ma wataya vê yekê çi ye? Xudayo, em çawa dizanin ku çawa bi rih bijîn? Bi peyva mizgîniya pîroz û bi tiştê ku Pawlos şandî çandeke berê di namaya xwe de ji Efesîyan re ji me re got. Eger em bi rih dijîn, bila em jî li gorî rih bimeşin. Ev metaforeke balkêş e. Wataya vê peyvê çi ye? Ev tê wataya ku em li gorî daxwaza Xwedê û li gorî rih dimeşin. Ji ber vê yekê Pawlosê şand li vir, wataya rastîn a dagirtina bi rihê pîroz ji me re rava dike. Bi guhdana daxwaza Xwedê, şehrezariya di mizgîniya pîroz de ji me re eşkere kir. Wek şehrezariya ku di namaya ji Efesîyan re û li seranserê peymana nû de tê dîtin. Talîmatên mîna Pawlos di namaya ku ji Kolosîyan re çiqas xweşin, bi gotinên Pawlosê şandiyan Kolan beşa 3-16. Bila peyva Mesîh di nav we de bimîne û we dewlemend bike û hûn dikarin di rih de şehrezariyê de bibin. Hûn dibînin ku Pawlos çawa ji bo dua kir. Xwedê di zanîna Mesîh de rihê şehrezarî û peyxamê bide wan. Wekî ku em dibînin, ev di namaya ji Efesîyan re û di Kîtaba Pîroz de mayî de tê dîtin. Bila peyva Mesîh di nav we de bimîne û wê dewlemend bike û hûn bi hemû şehrezariya xwe zabûra hevdû hîn bikin û şîretê bikin. Pesin û stranên zawacê bi hezkirin her û her di dilê xwe de ji Xwedan re gotin. Silav, xizmet. Ez ê pirsek pir girîng ji we re bihêlim. Çima ji bo me girîng e ku em li ser rihê pîroz hem di hêla objektif de ango peyxama wî ya bi Encîlê de, hem jî ji hêla kesane de ango rûnekbîra ku di wê de tê dîtin de zanibin, fikirîn, karê mehkûmkirinê di dilê me de ye. Çima ev hevseng ew qas girîng e? Li vir gelek tişt hene ku ez bawer dikim ku em wekî xiristiyan divê ji mizgîniyê fêr bibin. Dema ku dêr çêbû, Encîl dibêje ku bawermendên di hînkirina şandiyan de sebir kirin. Hînkirina şandiyan çi bû? Peyva Xwedê hat eyankirin û niha di peymana nû de tê dîtin. Gelek girîng e ku em guhdana xwe li ser tiştên ku Xwedê dibêje bingeh bigirin. Peyva Xwedê lê ya duyemîn dibêje ku di hevpariyê de bisekine. Ev hestên wan ji hev re bû û nîşan da ku ew hezkirin xwe ya ji bo hev û ji Xwedê re parve dikin. Ev yek dibe eger em tiştên bervajayî bikin
او لشونا کو ام بالا خو بدن سر متنا انجیل لسر ازمون بسکنن افتش دکاره ببه صداما همی بریارین کو ام دفکرن کو دبه کو داخازا خوده به لیاو لدروی چارچوایا داخازا خوده نه. عمر تا چند جاران بیستیا کو یکی گوتیه تشتی کو دلی خواه جتره دبیجه بشوپینه و بسه من بیستیا کو مروف لسر کسین کو جیانا بی اخلاقی دجین و اف گوت. اف گاوا کو مروف دبیجه از به کسی کیرات دیجیم او هست پر شیرین و راسته. جبرویه که مروف دبیجه باشه تشتی کو دلی ما خواه جوارا دبیجه بشوپینن. لی خوده چه دبیجه؟ بگوتنا کو اف غلطه گهداری بکن. گرینگه کو هون مزگینی بشوپینن. آرمان جا وهایه خوده و شهرزاری خوده اوه. ده همان دمه ده بلا پیوا خوده ببه بشک دلی ما. او جزانینا انتلکتولی دبه ازمونه که ده دل و بشا دناف مده او بریا ما فیکی ده. یا کو ام دکارن وان تشتان همی هوجه دکه. لیاو ریس پر گرینگه. پیوا خوده و پشتی ویجی جرباندنا پیوا خوده و او یک هفسنگیه که عجیبه. از باور دکم کو پاولس شاندی دوی پیامه ده لور بحثاوی دکه. جبرویه که گه بدن قادیا کو دوی ام بی بجین آن تف بگرن. جبو که ام به شهرازاری بمشن دوی ام به بردوامی ری بدن کو رحی پیروز دلی ما رونی بکن. دا که ام کشف بکن که داخازا خوده چیه؟ نمازا وکی کو بنافگینی نویسکارن مزگینی دیار دبه. بنگه پرانسیبن جیانه. لیکولینا انجیله پرانسیپا مزگینی یا کو ام پی دجین.